الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وبعد. خش كبرت رزا صلاة وتقدسار حميا بن هرجين لبن دعات يا رب العالمين خير وبركة بختنف مالتها وخزانتها ودا ودعات يا رب العالمين عبادات وطاعات مهميش ما قبل بكات آمين. خود حسكت أمريكا ما بهوا بابتك دست نشان كري وآماده كري أوجي أفيا هندك ريكت هاي هندك ويزديهت هاي خود تعالى جنهت ما تغفرنيتن أما بسلمان بيتفينا خود تعالى جنهت ما بغفرنيتن يعني چونكي رجع قيامتي نوشنا بحشتي إلا مروفي جنهت يابنا غفراندن يتقوى دار بيت أو بيت يهابتا باقش كنش جنها في رنجي أوا كوبتشتا بحشت رب العالمين في جبري أم في الدنيا بدر كبين لازم أم كاري بكين وشولي سر بكين حتى جنهت ما بهنا غفراندن بيجومان ما چند ويزديها كتاي همشين بجنه ما 11 ویزدگه تای اف 11 ویزدگه تنه مروه بسلمان وقتی تداد بوریتن هر ویزدگه قد چیتا تدا رب العالمین گنه توی ویزدگه داد غفرینتن ایک شوانا اویا کو شوانا هکر موید کو به گنهت ما بهنا غفراندن و ام بهنا پاقش کرن اش گنه ها و لشما و گیانما و جانما ام شوان کسابین اوید خودش ما راضی بیدن لازمه ام گلک توبه بکین و استغفار توبه بکین و پشیمان بین سر گناهت خوب توبه بکین پشیمان بین و دخواست بکین خود تعالی و گناه ما بغفرینتن و کی پیغمبر بی صلی الله علیه وسلم و کی قرآن بیشتن یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا توبه بکه پیغمبر صلی الله علیه و یک مجلس دا گلک جرا یعنی توبت کرد و حكى پیغمبر صلى الله عليه وسلم توبه بكت كمروه كي بگناه رب العالمين گناه تو خر غفران دي فام چند بيت فينا ام توبه بكي يا دي استغفار ام جلي طلب گناه غفران دنه بكي بيجني استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه اللهم اني استغفرك واتوب اليك يا رب تو گناهت مغفرني يا رب دخازا گناه غفران دنه اشتك ابو هريره خود تعالى جرازي بيت روزانه پزارا جارا استغفار کردن و برف خود تعالی وچو یعنی چند تا گرنگ ام استغفار بکن پیغمبر صلی الله علیه و یک مجلس دا بی ربی دا و هر دیوانه کاتنش تخاره هفته جارا صحابه خان دوی دبت استغفر الله یعنی برای خود داره حتی هفته جارا هج مارد یعنی کو پیغمبر صلی الله علیه و مجلس دا استغفار کرد معنا چند تا گرنگ امجي استغفار بكين أفهم محطاك ويزديها كا خد تعالى قلنا ما تداد غفرينتن هالوصا هندك خير أم خير بكين چونك خير وقت ما كرن إن الحسنات يذهبن السيئات يعني وقت ما قلنا كرن مقابلوي أم خير بكين وقت ما خير كر بجا صدقة نفيجة كتش نوع خير أم تكين صلة الرحمة ملوينية هاریکاریه تعاونه مدرسه فقیره که گرد مدر باز کرد نوعیت خیره هزارات آیت هی وقتی ما گناه کرد مقابلی هم خیره که بکن او خیر ده گناهت ما ده بما غفرینیت ناهلیتن گناه بما چبن دیسا ام بهین سحکینه کو هر دنیا دا کو اف چارتا یا چاری اوه مصیبت او مصیبت ام تیدا تید تشقلین و ام تید کوین مصیبته که بمهات نخوشیه که بسر مهات اف مصیبته و نخوشیه بیت اگر هند خود تعالی گناهت ما بغفرینتن و اکی پیغمبر صلی الله علیه و ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا تعب الا كفر الله عنه بها سیئاته مکفرات و اکی حدیث قادیدا گوتی گناه بتنا غفراندن گناهت مروی بتنا جبرن مصیبت گناه بتنا جبرن وجا حکم شکر خودی بکن سا مصیبتی و صبر و تحمل حساب کشین بتر اجر ما ده مصدر لهت بتر گناهت ما دهنا غفراندن اف مصیبتها و چهار ویزدگه دنیا دا توبه استغفار کرنا خیر مصیبت اول بنا اگر هنده ام بهنا پاقش کنش گناه مروه بسلمان مروه باوردار گناهتو تنا غفراندن هر وسط قبری دا پشتی هم تمرین اومد کند قبری دا ما هندك ويزديه هدية هايت ويري داجي قنهات مات بتبتلا تناجي برن اشوانا بو نمونا ام بين سحكيني وقتين نواجه جنازي سرمت كان نواجه جنازي معنى هيفية كا شفاعتها كا دخازية كا بسلمان يربجني يا رب يام هيفياش تاتكين حوارا خطين نكتات والرحمة بدابا
اف نویجه بیت اگر که گناهت ما بهنا غفراندن وقت ام کدمری. صلاة الجنازة هي که خود تعالى گناهت ما بغفرينتن. هر وصا نخوشيت قبري وقت ما كانت قبري دا طاريت يا قبري نخوشيت قبري ضمت القبر بسيار نكير ومنكر وقت بسيارش ما كان أبا همي بمر في بصرمان وهي باوردار مكفرات خود تعالى دي گناهتي بغفرينتن. هر وصا خالص سي كو او جويزدگه که گناهت مد قبری دا تدا بهنا غفراندن او تشتي ساخت كنا هديه بمروفت مري. مثلا كراكي ولد صالح يدعو له كراكي تشاكي هاي دعاء بديك خود كان دعاء بابا خود كان دعاء بمريات كان بصرمان دعاء بمريات بصرمان كان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات. يا رب تقنهت بصرمانا جيبه يتساخو يتمري هميات تقنهت وانا جيبه. هنگی اف دعا هنه دبیت اگرک که او مروفت قبری دا یا بسلمان یا دیندار او گهداری بو خود تعالی کری گناه توی دا بهنا غفراندن گناه توی بهنا سفیک کرن گناه توی بهنا جیبرن. دعا گناه جید بدن و بیتویزدیه که بو قبر ما که قبر ما پیرون بیتا ویجا چه بی صدقه جاریه تکر بید علم تبلاوه کر بید کتابه نویسی بید کتابه تکر بید دیاری او همید بنا اگر که گناهت مد قبری دا بهنا غفراندن او بنا چند بنا حفت ما هندک خالت دیت هی که وقتت بیتا رجا قیامته نخوشیت رجا قیامته وقت همش قبری داد کوین و ام برف محشر فتشين وجهنمة وعرضنا جهنم يومئذ الكافرين عرضا جهنم عرض كان والروش تتهندف السرما كو قدر ميلكي بجاو ميلها هندينا بينها دو جوايا وان هندي اف ميلي كو كيلي جوايا وان هندي ميلكيا كو 1200 متر كيلومتر كاچاندر كان اف ميلي هيا مهم روش جلك النزمة وجلك شما دي كابنت في طنقاوية نخوشي دا اف احوالتها نخوشيتها ابد رجا قيامته بمروه بصرمان مغفرته وقناح جبرنا وحالتي ويدي خوشتر لكاتن. هر وصا او وقوفه راستيانا برانبري رب العالمين چونكي خود تعالى دي بسياري ما كات وقت همچنا برانبري خوده اف وقوفها خود تعالى ويريجي قناحت ما تغفرينتن تبشت يا عبد من بيرتا تفلان عادي قناح كير تفلان قناح كير فلان قناح عبد دبشت بله هندي هند بحثي قناهات كات خود تعالى ويجا مرف ترسيت ناكو مرف بوفنا جهنم دا خود تعالى دبشت يا عبد من چنكي تا طاعة وعبادات كير او قناهتا من همي بوتا غفراندن كيف عبدي جاليتين بشت يا عبد من بوتا جبرن وجبلي جبرني من او قناه بوتا كنا خير او تاكير الدنيا دا اف عبدها دي او بوش خود ترسي ناكو بوفنا جهنم دا دبشت يا ربي بوهندا قناه دجي من تاي تبحسوانا ناكريا بوچي اويد فيت او قناه جي بينا جبرن وداش نكابو بنا خير نا معنى او خود تعالى جبيه كر نا بس خود تعالى هندا قناه تيبو عرس كرن تاف قناه تهيت كري وخود تعالى ويري بيشتي من تعفو كري عفوت عنك من تعفو كري البرانبري خود تعالى ويري جي رب العالمين يعني ويزدكهك قناهت ما بغفرينيتن رحمه ودلواني ما بات برحمه ودلواني خو ما بات بحشته هر وصا شفاعته پیغمبري رجا قيامته بيتا اگر رحمه ودلواني مدى بهتا برن خود تعالى شفاعته پیغمبري خو برس قيمه بكت ان شاء الله وعفو خود تعالى او عفو جلا كبرفره ويعفو عن كثير خود هنمرو عفو كت رجا قيامته حتى الشيطان هيفي بوتشي بدناك خود تعالى ويجي عفو بكتا أبا أو يزجهن أبا أو ريكن أبتوكو خود تعالى قنهت ما تدب غفرينتا أم جالك بوريزية سربكين خاص أبد الدنيا بوريزية سربكين توبية استغفار الخوب زفرين برف خده بابچين هنجي دا خود تعالى قنهت ما بغفرينتا ومرحلة قناغ ديف دا جيت جيانا ما وقبر وقيامتا دا خوشتر لبهت هيفيد كان خود گناهت ما بغفرنيت خود ما باقش في الدنيا در بخيت خود تعالى قدر ما خرك بجريت إن شاء الله آمين حتى وين خلك يكون يدهنا فيك ودو خودش راضي بيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.